Tah. To pat na for recording pat ang ni kulidit pro click arsin. Nala apply gani. Na apply gani si kanya ba ini oh to wing so ni. Ini to okay. Kanya ba ini recording. Okay. Ta tes entah microphone amo. Kita ambil itu video. Oh lagi. Stop. Low, check. Kaya ini master bukan? Check. Low, check 1 2. Check 1 2. Stop tu pat nak buat snap itu. Kenyang tu play. Tu space bar. Pihak tu 21 22 ya on. 22. Check 1 2. Check 1 2. Check. Along. 21 22. Low. Check. Yang tu record entar. Teban save. Man save dia. Man save control all. Kelali itu. Atas mana ni? Save selection. Apa saran ha po desktop. Po desktop hang teh. Tu weng no ini. Kani kenya MP3 itu. Saya katanya ka kumajulong sa nong teliu. Nong teliu. Okay, yes. Enter with. Tuh. Ayo. Kata. No to all. Dekat no kini time entah. Tah. Tapi nanti kita orang tak angan. Nang thi no volume kenya right click nanti. Right click itu. Naik hang teh nang abar. Open sound setting. Nang tapat hang teh batok speaker reality teh. Klik itu. Sashim. Ay. Master up kemudian deh. Oh tuh, abrak seneng harun dayo line out 21 22 master ngawat master kami yo. Tak bisa mengawat suatu 21 22. Itu lah sip ya. Itu lah. Nang tapat hang ni po input device pat hang ni po input device ni input di SIM master hang ni sama master kadon master abra seneng siapa seneng oh ini LR mode left right master ni klik tu left right master satu tu sa close no pat ti telah biang kum tu stop